Asisu Manipur Top Channel gi maikei special video khotang mayam da share tawjage aina da share di tawjakhra video ni tawdabu mapung phaba video ama oina mayam da share tawjage Salai gi managing director yauna miyo ani NIA na fare namit humni rima laukre Mamangi kumza English singani ga taraga mapan gi October kun ga mapan da London da pangthokibani haiba press conference amada Manipur bu India da gi tongan tare hairaduna Manipur State Council semlaga Narengbam Samarjana Council asigi External Affairs amasum Defense Minister oibaga loinana Yambem Biren kauba miyo amabuna Council asigi Chief Minister oire haiduna lakthokibagi mayokta Lampel Police Station case ama lakholaba matungda NIA da sinaduna Masigi investigation sathariba case aduga mari lainana Salai Group of Companies amasum Smart Society gi maikedi managing director yauna miyo ani agency sina pharaga court puthorakre matamamada Salai Group of Companies gi managing director amasum masigi Smart Society gi general secretary oiramkiba Narengbam Samarjitna London na pangthokiba press meet adugi matung mathangi numita Lampel Police Station na mahak amasum mahaka loinaba Yambem Biren gi mathakta Shu moto case ma register tawduna lakhotkhibani case adugi FIR number 223 of 10/2019 ne case asi Indian Penal Code ki section 121 by 121 A by 123 by 153 of A by 505 of B by 124 of A amasum 120 of B gi makhara lakhotpani case asi Ministry of Home Affairs MSA CTCR gi maikedi November 18 English singani ga taraga mapan thokiba order amagi matungina National Investigation Agency NIA Guwahati da makhatana investigation sathanabagi tamak transfer tokibani masidagi NIA na makhoigi regular case number 12 by 2019 NIA Guwahati under section 120B 121 121A 123 124 of A 153 of A 505 of B IPC amasum Unlawful Activist Prevention Act section 12 amasum kuntraga mapan lokotuna masigi investigation satharakibani seraksida NIA na lokotpa case asiga mari leinana Salai amasum Smart Society officing thingjunduna thamlakpa amasum company sing asigi bank account sing freeze tawduna thamlakpagi mayokta Salai gi nauna managing director amasum Smart Society gi general secretary oiraba elangmam Brojendro na wakalakibadagi mamang thagi anida Special Judge NIA Manipur gi kona Salai amasum Smart Society gi officing hangdokpa amasum freeze tawduna thamlakpa account sing sizinabagi ayaba pikibani adumainama NIA na thingjunduna thamlagliba Salai amasum Smart Society gi officing amadi bank account sing hangdokhanbiyu haiduna court wakaloba elangwam Brojendro yauna Salai gi board of directors ki member ama oiriba N Bishorjit NIA na faraga court puthorakhre ngasi makhoibu investigation agency asina Imphal gi Uripok Serap Court Complex ta leiba special judge NIA Manipur maibam Manoj Kumar gi court puthorakhibani NIA gi maikedi gi court asida submit tawrakhiba miyo ani sibu makhoi gi custody remand pibiyu haijarakhiba player da phongdorakhiba singi manungda Brojendro dagi mahaki voter identity card PAN card driving license amasum amuba masugi iPhone ama recover tawre aduga N Bisorjit gi amuba masugi iPhone taraga matoi Pro Max ama seize tawre haiduna makhoi ga loinana court puthorakhi NIA gi maikedi gi makhoi ani amasum makhoi gi seize tawre haidiba polam singasi case asigi assistant investigating officer oiriba Binod Bhagawan Kadamna puthorakhibani loinana makhoi ani bunga sidagi tha asigi manga phawba numit humni gi makhoi gi custody remand pibinaba player tarakhibani NIA gi remand player asiga iroinana makhoina accused singni haiduna charge taroriba Brojendro amasum N Bisorjit ki maikedi su makhoi ani bu case asidagi BLPB na bu court player tokhi NIA gi maikedi lepkiba makhoi gi special public prosecutor na court phongdorakhibada Narengbam Samarjit hairiba miyo asidi hokhiba kumja English singani ga 18 gi June kunga nipanda mahak laibak sigi wangbada thabak kharagi damak matam sangna sathoklagani haiduna resignation taramkhrabani haiki adubu ngasi NIA na court asida puthoragliba accused ani asinadi N Samarjina mafamsi thadoktuna satkhibasi subnatagi October 13 English singani ga 18 khaktada
खंगी हाइना फोंदोई हाइखी लोइनना स्पेशल पीपी असिना साये नरीबा वाफम खरगी मतंग एक्यूज अनि असिना निंगथीजना कोऑपरेशन पीदबना केस असिगी इन्वेस्टिगेशन चथनबगी दमक मखोइबु कस्टडी दा थमदुना ओहंग पोहंग तौबगी तंगाई फदब लई मरम अदुना नुमित हुमनी की कस्टडी रिमांड पिबिनब प्लेयर तौखी अमरमदा एनआईए ने एक्यूज सिंगनी हाइदुना चार्ज तौरलिबा मियोय अनिसिगी मैकेद लेपखिबा काउंसिल न कोर्ट फोंदोरखिबददी नरेंगबम समर्जिना मणिपुर थदोक्तुना सत्खिबगा मियोय अनिसिगा मरी लैनदे लोइनना एन समर्जिना फोंदोखिबा वाफमसिंग अदुदा मियोय सिंग असिगा मरी लैनहनबा लोगी मियेंगदा यारोय मियोय अनि असिदी मरा लैतबसिंगनी मरम अदुना मखोयबु केस असिदगी बेल पिबियो हाइजखि कोर्टना नकल अनिमकी काउंसिल सिंगी वाफमसिंग ताबगा लोइनना एक्विसनी हाइरिबा ई ब्रोजेंद्रोगी मैकेदिगी कोर्ट फोंदोखिबा वाफम सुताखी माना हाई ngarang रिम्स हॉस्पिटल मा के ब्लड प्रेशर चेक तौरुबदा मा की बीपीएससी 160/100 लेरमखी लोइनना L4 अमसुम L56 की सर्जरी तौरुबना मरम ओइदुना मंगोंदा अनाबसु फावी हाइखी एक्विस ने हाइरिबा इन बिसोर्जित की मैकेदगिदी मंगोंदा फिजिकल प्रॉब्लम अमत लैते हाइखी लोइनना एक्विस अनिमकना ngarangदगी ngasi फावबदा एनआईए की कस्टडीदा लैरकपदा फू सैब नत्रगना टॉर्चर तौबगी थबक अमत लैखिदे हाइनसु कोर्ट फोंदोखी कोर्टना मियोय अनि असिगी वरोल सिंग तारबा मतुंगदा एनआईए की प्लेयर सिदा अयाबा पीनबगी मरम सिंग यावी हाइरदुना मखोय अनिबु नुमित हुमनीगी ओइना थासगी मंगागी अयुक पुंग 11 फावबा एनआईए की कस्टडीदा रिमांड तौखी लोइनना एजेंसी असिगी असिस्टेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर AIO पूरीबा बिनोद भगवान कदमदा पुंग 94 खुदिंगी मियोय अनि असिबु मेडिकल प्रैक्टिशनर सिंगी ममांगना पुथोक्तुना एग्जामिन तौनबा डायरेक्शन पिखी अदुगा मियोय अनि असिगी मैकेदिगी मखोयबु बेल पिबिनबा फाइल तौरखिबा एप्लीकेशन सिंग अदुगी मतुंगिना क्राइमिनल मिसलेशंस बी केस ओइना रजिस्टर तौनबा डायरेक्शन सु पिखी मखा ताना एक्यूज ने हाइरिबा मियोय अनि असिगा एनआईए की मैकेदसु मथंग सिटना मखोयगी एडिशनल एप्लीकेशन फाइल तौनिंगबा लैरगदी तौरकनबगी अयाबा पिखी अदुगा एनआईए ना बेल ऑब्जेक्शन तौरकनबगी अयाबा पिखी अदुमैनमक मियोय अनि असि थासिगी मंगागे अयुक पुंग 13 कोर्ट असिदा पोथरोनबा खंगनखी हाइनसु पॉक्सीसना मखाताना फोंदोरगली अदुगा म्याम अतेनबा मरु ओइबा पाउंग खतंगा म्यामदा हापसरमगे मपानदगी लाकलगा मणिपुर थुंगलरबा पैसेंजर खुदिमक टेस्ट तौररोय मणिपुरगी मपानदगी फ्लाइट अमसुम लाइकंग लंबीदा गाड़ी तोंगदुना लाकलगा मणिपुर थुंगलरबा पैसेंजर खुदिमक टेस्ट तौररोय हाइरी हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना ngasi थोखिबा मेमोरेंडम अमना हाई मपानदगी फ्लाइट अमसुम लाइकंग लंबीदा गाड़ी तोंगदु लाकपा पैसेंजर सिंगना मणिपुर थुंगलरबा मतमदा ICMR ना एप्रूव तौरबा लेबोरेटरी अमदगी पुंग 13 गी मनुंगदा टेस्ट तौदुना कोविड-19 नेगेटिव ओइबिगी रिजल्ट पाइदुना लाकलबदी पैसेंजर सिंग अदु अमुक हना टेस्ट तौररोय अदुमकपु मरि लैनबा DSO लोकल कमिटी सिंगना पाउ फाउदुना पैसेंजर सिंगना मखोयगी डिटेल सिंग पीगदबनी CIPF आर्मी दा कोविड-19 टेस्ट तौबगा मरि लैनना RAT किट सिंग अमदी मथौताबा पोलम सिंग सप्लाई तौरंबदुसु मेमोरेंडम असि थोकपा नुमितगी पारगा सयूर अनिगी ओइना लेबलगनी हाइरिबा वाफम सिंग असि खुदक्तगी सनबा हौरगनी हाइनसु हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना थोकिबा सेरोल अदुना फोंदोरकली पनबा याबदी मणिपुरगी मपानदगी फ्लाइट तोंगदुना लाकपा पैसेंजर खुदिमक इम्फाल थुंगलरबा मतुंगदा कोविड-19 टेस्ट तौदुना लाखिबने हाइनसु पॉक्सीसना मखाताना फोंदोरगनी थैंक यू